$3 yen ing kampung cakep utawi foto-foto anak gue lurus muni ngayang ring anggo panitia gue anggo bertijo anggo kesiaga pencari kitab suci Tong Sang Chong Tung Okong. Oh, yuk. Makanya aku jadi merasa kini saja bagus pelayanannya gitu, karena sistem bro saja kini lumung saja atau masyarakat ini.
Yang sampun merapat ring Tirtempul Purau. Rayu. Angku. Ya, ngajang sareng sami. Ajang niki tim Purau Tirtempul. Semua udah mugi. Marum. Mantap. Rahayu. Ayo semeton mulukan niki mantap.